Tráchtaire Páirc an Croke Ceannais Curran Christy ring Gábhí agus Fehuig Doire agus Londain Tráchtaire Míchéal agus an Drisleáin treis fiosút an fáiste go lethe ócháid anna bhór ar fád an dáhéhann sa Drisleáin agus iad géirí Curran Christy ring a thar glóthatá Doire treis events an craobh ag carabhouta i chuig bliana nús agus níor gaiir glótha agus sin gotí seo agus an sonar David tá sé búte uaháin ag Londain Gábhí agus a Doire chuidir a Caileh an tán Caileh ar Gábhí agus a Chrócaigh ach tá dáhéh an omíoch ar fád agus becearcamach ard cluthe amáíochta an sod Seánóna. De sé glinge súla chathab chun ceangair na fuairne a bheith dul chun Páirce agus tusnóid le fuairn ghuire agus fuairn láidir rana ag Johnny McGarvey an banistóir an iarna chéine is a bhuaig ar Caileh an tán in san bouta dearnach. Sean Kelly a hosnóg sa cúl dómh agus lína lán cúl láidir ó sa cóir. Sean Cassidy, Mark Craig a Tomar lán cúlaí agus an gredfá seo cluthe ihre céad agus a dahad a cúige in gansa ghuireann sa Seánóna Patrick Turner an fear eile sa cúnga. Rory O'Meanan o Slachnail, Richie Mullen agus Jamie Friel sa Lach Cool agus an son in Laura Park a Míchéal McCrath agus Eamon Conway. Tá tosathe maithag Doire mar tá Spórt go dtí seo, Thomas Brady, John Mullen agus Cormac Doherty an captain i Yaimsig 3-4 agus an lína lán tosig an son Cathal Murray, Chrissy McNaughton a fuair héna seachta go dtí seo agus Shay Cassidy fear eile Slachnail a sig sa cúnga. An son fuair in Londain agus ríis tá fuair in láidir rán ag Neil Rogers banistóir na fuair na ríis dom líana agus iad dul chun cathe an sa Seánóna. Mark Kilgannon a hosnóg sa cúl agus éanad láidir cosanta le Niall Fitzgerald, Conor Byrne agus Stephen Whelan. Si Tom Miller a centa Egan agus Padraig Muldoon a cheasig an fód sa lína lechúil agus a ríis bird chumas a go Laura Park le Adam Cunny agus Paul Kennedy. Tosathe maithe Jack Morrissey an captain Sean Glynn agus Dylan Dawson sa lína le hosig agus an son an lína lán tosig bríomhar fán cúlortha idir comórtas strathe agus comórtas críomha tá cúig cúl agus fithe aimsig Londain agus Conor McCormack, Conor O'Carroll agus David Devine lán ábalta bratacha glasa a gáardach. Sead tá sí nach mór Olivan Ceannais I Páirc an Croke le haid cluthe Ceannais Christy ring fithe cúig nuair bhuaig Doire riamh tá ceithre cluthe Ceannais caiilte Gábhí agus cúdeig Gábhí agus fithe hain Rá cheann as I chéile go dain fithe trí agus an orla gine Cail Doire Gábhí agus a fithe cathair an féidir lo fé stúr Johnny McGarvey an tiad a chasa thóg Ceannais go dtí an trí craobh dearnach agus an féidir níis cuasaí a chasa agus é sin a chur na ceartan sa Seánóna ócáid mhór an dáhéamh nuair chastar gine bhí chéile an tarna bhát a bhí a gceist bhuaig Doire sin beag an dómh taisteiltí Reislip agus chuidir an lá loig a Doire dónáideag le héna Chrócaigh agus well san go me sé cór go maithríis an sa Seánóna. Tárán náisiúntanis le tacht in san chláransa deir sé go mbeidh Míchéal ar a dain. Níl éon taild an Míchéal agus beidir go bhfuil den éigent chun an Tárán a chana ach níl éon rud sig sa lerán agus Tárán náisiúntanis I Páirc an Chrócaigh. Slú das ball staat níl éon fan Míchéal caigur denach deúd cléch chortha
agus sinna teach beidir le roinnt an Tráchtaire tú rucht na seachtainna gan ócáid ceart a bheith déanta as seo bucheart níos fearr dhéanamh tá níos fearr ag testáil agus ag dul go dtí na himreoirí seo ach cléthe mór os áragóir le Doire agus Londain agus well má tá ceansa chumá leis an dá ceann a bhí níos túisce going chun Lowry Maher búite ag nuamhrach agus an son ribh sin chun Nicky Rachar tu go lóthe ag Ross Comáin bua anna chóngra chu fad ag deire ar bhuió a cé Chrócaigh lóthe chun Christy ring comórtas blian agus fehead an comórtas seo ceansa nibristeach ag Doire agus tarranta sigan son feiceigh an réiteoir Tráchtaire sin é fearr ó chunta líise Come look at scoil cuilte Páirc Dunn atá bhailen fadóig an tá ócáid bhuairt ó héin an tá agus an ceansa glanta ag Londain slú mór ag taú leis an dáhéamh an praba ag go deire teachtar nás deis ar a géad scór go mórtas Christy ring na blian an cléthe Ceannais tá sé an aimseag Conor McCormack scór maithig McCormack agus na cuairteoirí ar an glár scór Mahan son ag Sean Kelly Rís Londain treis tosnú go maith Slis ru dul ó chuine go duine gur ag brethir an son tá fearr lár Páirc tá Cluiche melt an son agus Paul Kennedy a bhí gar tríd an son an réiteoir Páirc Dunn díreach an aice leis an imirt agus gan leis ar béhan buile séir sin a bhronna agus deis scórála Míchéal an son le teacht ag Londain Trí bhua, cóscóir agus cailúnta teachtaí an stáit ag Londain. Bhúidir gúna na mí, gúna gúna agus ar hirón. Cóscóir an son agus cailúnt gúna Doire. Sin an tain ceanna chailidar agus an cóscóir le Cilifantán an ceansa tamánta isteach tá sé chur a Harran Trasnán an son ag David Devine. Scór maithan sin ag a siúd agus gá chúlín luach an son ag Londain. Siad sásta le sin. Doire teachta ríist Ceansa nibre isteach fad le Christy McNaughton Fósa teacht ilín géir go maith tá sé sin treoir a Harran Trasnán scór maithan son ag an lán tosaí agus slua mór ó chuir ag taú leo sásta leis an iarracht sin Dul Hernashin son agus fight ag Londain. Iarracht ag teachta seachtain son ó Tom Millerick ó cumann Robarda Maid ó Cadé mar Cholín aige. Sorry iarracht an son ag Tom Millerick agus scóirna den chéad scó feic ag tús na himar antá. Leis fad go leor leis a bochamach an son a ríist ag Sean Kelly. Tráchtaire agus seachún ríis an fearr aimse an cúlín Tom Millerick. Tá lús go cinnte ag tosathe Londain agus ag tosna níos fearr an tá. Tráchtaire fiach beidir go ag an tarna seans ag Jack Morrissey. Donna seach a gcónaí tá lámh an ard ag an réiteoir tá sé díanaar sin. Treoir mór haimpel ar Morrissey agus buile séire le. Se le teacht agus well be siad braáát leis an tústá chuir le cuasaí an tá. Ceansa díreach ó scóir an cúil gan éon dearú déint an son ag David Devine. Tarna cholín ag a siúd a teacht ó bhuilí séire. Agus cíonn sé cearan ag a héanaan is atá Londain chun tosaigh. Chun tosaigh an tá Páirc Muldoon. Doire fósach sa chrúisteach an imirt. Cóirt an líonach tíre cumad leistigh agus déanta go maith an son. Millerick é sin éanamh. Slifa treis stoppan a tost an son ag Doire. Imime Harran líana ag an puck sleasa ag Doire.
Agus deise go siú Tráchtaire Cuoinnig I de gur Corn Christy ring a bhócant le blianta fada os ceann fithe blian nuair bhúd a riamh é caiile ar Chrócaigh agus go dain an dách an dúrnach ní bheith fanna go meid briscrín an dómharísin sa tránón an tucht leas gan a bheith úntaach beag an tarna teisins an ag dúra agus ceantal a bheith tóca ag Richie Mullen chum an chuomhí ní leansigh Bula mahan son ag Mullen. Tarring try in of an son a turn right toward. She cumad súl géir go héir an tá. Bula sé inis le tacht ag dúra. Ban story ag Faristeach Neil Rogers ó bhúra in Níomhálaí ag Ceannais ar Londain. Tarna blian do ag Ceannais agus Johnny McGarvey a ríist ag Ceannais ar chuire. Tríú blian ag Ceannais ag a siúd. Agus sean tríú blian do iad a hógan go dtíon cléthe Ceannais tá. Ceannais Christy ring. Níl sé búta fósacha. Sean céad bhfuil sé ag dúra. Cur cuithe beidir ina chuine sa chéad le dachar a bheas a gcónaí a Páirc an Chrócaigh. Iirecht an son ag Cormac O'Doherty an captain tá sé sin coristeach. Tháirann seasanán trí a trucha cahar tacta seach Seanóna. Trí a trucha cúig in isheimseige go mórtas na bliana. Scór maithag an captain. Count guard ag Sean Glynn, captain Londain. Dolo gwyn ag a duine, wel tá far hwyr a sínt an son James Friel o súiltrach agus ní léon ceist ná dautar an réitóir an son. Raibh sé sin míid dath agus Sean Kelly a teachta níos. Bulas ir le tógan te go siúd do chuire. Reintir mórine se tar builí tá chéile an son agus Cumán agus Bútis chailte ag James Friel an bhróg ar náisiige ceann contúirteach a rimime le cearnógasteigh Londain contásaigh agus deis sin na chlána. Le chlána romh agus seachtí lámh a Richie Mullen scuilann sé fé deis an son ag dúra agus Mullen ag aimsiú scór má. Loch lenta ghuiir a sásta. Gá chúlína sa céalacha. Puckabach an son ag Mark Kilgannon. Fuirte go dúra ag Sean Cluiche and then captain Spórt os a Cormac deisir Coolín ag Glynn. Sár obair an son aige. Slitter smacht aige. Thug sé féin chúl. Rúthar má dénta agus an Coolín tóca go dúra. Scór má ag Glynn. Brisise sin ag Londain a ríist, teachtamach na bhálúta Dylan Dawson, chum an Roberta Baid. Dúra fágas sé Adam Conney. Good ar an asir chum éigent an son ag dúra. Agus iirecht imheisteach an son ag Tomás Brady. Well, dhéann sé go maithe sin is machtú agus a chur tháirann seasanán. Brady le Coolín má a ghuiire. Puckabach mar ríist an son ag Mark Kilgannon. Lús má féin clégadís an dóhéh Cormac le chéile. Cormac an línach Londain Jennifer Dóhan tá sé cailteá go dúra. Gúlinn Croke an son fight agus ag dúra an réitóir rágur buile séir sin a bhábhar chuir a tóca go mar. Ceann son smachta Conor Byrne. Ó chfuil Kilburn agus Londain ar an únsaí. Smachta go deas ag dúra agus iad féh rú teachtamach áfach ag dúra. Aber bhá dinta ag Dylan Dawson. Pas gan of úntaach ag brógamach ag dúra. A cofada le Tom Millerick for sé Coolín níos túisce ag tairt féh Coolín eile. Ar fóríl agus chéad deis cailteann son ag Londain. Puckabach an son ag Sean Kelly. Oh, Sula Winter feck second, ag an tarna chance an son ag dúra. Pass gan of úntaach, beidir go meid deis fós ag Cathal Murray.
Scupáil Tarnation Sunday Christy McNaughton. And Taobh Howell, Oberle Dana, Fadna Talún and Sunday John Mullen. Ibra Trí to go knee and Farcana Rish Millerick a Cluiche Gomahanson. Taryn Chasnanson, come on, Bristol Comahar Millerick. Agus Builla Serle Tráchtaire Londain and Cluiche Dean. Agus Cooley Nastratrish, Denoma Dimmerha. Kansas squeal to Stach, Oberle Dana of Ceannais. Na Commentator ó Doire, agus tá siad chun tosig agus Risha Caru Harnash, Cormac O'Doherty, and Captain tá asp iver chun sunbather. Oh, sorry go on and son, like Dira agus Míchéal a Cathal Murray, agus tá sé sin seoris tá cooling an Cluiche gadísta. Cúsin ordas na fracha, shell of buit agus nasta, agus creacht in chéad scohan son ag Cathal Murray. Agus an Géador an Sean Owen and a four na Gobber Gob, Eric Ho score a Páirc and Croke. Cluiche second son, agus sin a dul of over Quirra reached. Dura process the cart of Buinocht and so Chama. Agus iver hain diag and Shachan Lauren Ray Torreston, Sinead Sean Glynn. She counts on a Turlingson och, Hunt Torchak a stake. Nor hain shit, a Girigay smacked out to Christy McNaughton. Fadna Talún and son Glantamach a Conor Byrne. Agus Deshak Lound and Chattamach a Rish, Ta Obervat and son, well Tasha Kylton is a Brewer her stake. Clipper Dimmerhor in Rachel Podrick Dunnick Farrer Corsi. Guitar Squeal Shell and Immer Tax as the Stum Hain. Shag Loundon, a ton Slitter Murphy Protect Glantons and Gunner Horshak and Love Loundon. Loose on to Shakung Arishti. Two Sploderkeg and Dawhavik Lehekanish. Christy ring the bean the bedding will Oscultigas Deshin so Eg Loundon or Cool and Cancer Chasna. August Creek Nasaline Tonig David Devine. Fadna Páirc attached to the river sin. Ach ní raibh lehelasach bit le fescin to Nimmert Loundon and son. Agus tá an tosí sínta sigan son sin a Sean Glynn stólam. A Creekna ag David Devine. Agus cool and esh ag Loundon agus score Kinnunach does é nómad catcha. This will fragrant Dira. Passion of her Strayans on her Thomas Brady. But they're making Tarna Deshin on John Mullen. Tarrant of her Mullen. He'll miss a pass Gardens and a Shakti Thomas Brady reached. Oh, Cadamar cool! Well, Mavi cool Mahara Davella. Tusha Sean Eastflower reached. Uriker the coolish Dax and Anglican son. Ni Chief on Eastflower. Thomas Brady. August Dira, August Loundon. Eric Ho scorer reached. Cool and Taven Nimmock Nomad. Ní féidir de húla bhaint an Cluiche, sár chúlan son ag Dira. Gá chúlan Nimmock Nomad. Ard Cluiche Canis Gadísh agus Loundon a Tráchtaire and Kansas Macht ag Adam Connie. Mar Dave Lina. Tá adóg séitig an Ray Torrance son agus Deshig na Himmer Hori. Anó le Haringt. Cool úntaach ar fad. Dul Chastic and a Canton Hogan Jack Morrissey. Fága sé fé David Devine ag a Durish and cool agus gá coolí Imsige. Deis is na chur Haran Trasnán agus Loundon a chur inúachtar ríist. Ach an cool sin ag Thomas Brady. Arouse ar fága sé bhádón cool. Uriker Stachsalín tán. Agus Deshinesh ag Devine tan Canton Shore Hishtak Ní Lainward in the four in the shaw but she did old scorer scored in Macadine and Dara Haina Tree in a Shamshake David Devine Cadid mar Chula Canickamar and son
Carúra clic bech na Cata Hanna hain. Cúlín idir na fórna. Sár chaibhlinn an Sathairn Páirc an Chrócaigh. Mar vís na clií ar fad le bheith macánta Tránóna. Leis Londain ag ar teachtamach an son. Brú an son an réiteach scuile leis an imirt. Ag a deire tá sé. Dul ó dhuine go duile Howland son agus an Luchlanta buinteanna bhasca cinnte. Ag a deire coscóiristeach a deire Pádraig Dunn. Agus an buile séir sin le dul a bhábhar Londain báutháin eiles. Cara uair clic Cata. Héine sé gona héine cúig. Cool ag David Devine de Londain agus trucha second in the dhéag. Orachar ag Thomas Brady. Ceannais ag Londain dul rá chúlín contasig. Green attack the Macarish for Gahan size I'm sure Sohagwing. The Toke ag end Egan. Squealer Leshigan son agus Crinus Galorigan Dahave. Sar has spawned to score all. End Egan ag I'm Shugas Gachulin after reached. Shliganza glass about one Ella. There are Trudig irrigation ag Alter Nash. Fiach Fowler, their shooter Shiganson will check on Neil. Hernash Kofada Rish Enda Egan. Irrigate Kershakti Conor O'Carroll, like Upper Lieutenant Carroll Road, and the shooter Shakanishti David Devine. Ceannais Nace Scrata Ard Custom Tie end of a Shiganson Agaston Bulliseramak. Egg Dira Aber Untaka Shiganson Egg Sean Cassidy O'Schlach Nail. Ha Crave Gurabuta Ravlin Diag Asikelako. Hostin can trave Shabuchok in Gavi agus a trade egg. Gahain count took a low chin. Agus a galore crave a line comac. Obervad James on center of Dave ag Enda Egan. Agus an da have the Hamana had didn't hate Scohan such on owner. Nishakti Adam Connie. Shin Meher Strayer showed agus Deshik Dura Chakta reached. Count Gordon Chastity Cormac O'Doherty and Captain Lavlock Alta. But will Deshin Sundal Nis Fwida. Tashid sauce the third fay Hulin agus Tashin Shora. Haran Chaston and Sonic Shay Cassidy. Farrello Schlacht Nail. Haina Hock to Tatashak Shanona. Shade Coolin Shanona Cassidy. Verna Hernashti in Coolin the one reached. Willisare and Son Ladul if over Aquira. Make out the Harlan son from a Shreve she's Coolin Cassidy. Fian Raytor Kinta here. I guess the Wincha Desharish the Cormac O'Doherty. Coolin one of Willis Ergadishaga. Canton and Ish or Lena Coot begun to than Lena Coot Vedder Gastahid. Agus Desh na Forna Hormu. The turn of out on saw in St. Kietla. Doherty O'Schlach Nail. Shin ag Tashta agus Dira Karen spotted of. Tarna Coolin ag Cormac O'Doherty. Na Forna Cormac and Tarna of Outer Haina Shacht and Tave. Agus Sar Hoos le Clé Canish Curran Christy ring. Dira Chakterish Town to Dariga Countess Kaelinish. Míchéal McCraft, favourite block all Montaign Torshood. Cos Correlesh, agus better gonna brush Maka Dara. Carton's on Lesh and Raytor. Oh well! Well, tá Páirc were Sheent on son agus Chrócaigh Carton so Sheen Keshnish on Buinu Darrick, Paul Kennedy, Lagshay and son Thomas Brady. Near a vein Gavi and Cluiche, Tarla Rivishin. Agus Cluiche Stach agus Winshin a Costa F.A. Ho. And Keshnish na Cadienig Pádraig Dunn. Sure, Blake Paul Kennedy would be caught a buoy lied. She'in Kesht. She'in Tarna Laga, Moss Mallet. And Dach Helevagown. Caught a buoy on Talish.
Tá Doire leis an son. Bulas Éireach Doire. Deis gan is dul chun tosaigh den géadúir an so tránóna sa bhithú nómad. Ag le Ceannais atá arás an den godí se héine seach an taobh. Cormac ó Doherty. Gá chúlín godí seo. Ó bhuilí Sarah, tá ilinn céir go mála se gan son. Bhí sé cleachta in san taobh seo an Páirc níos túisce. Agus deis Doire a chur chun tosaigh go ríist. Se chudama tá roinn foileáin takeisteach an sin se sin go bhfuil an slú beag an sá. Canson ag Doherty agus tá sé tóiste go maith ríist. Ní léon dearú déanta go siúd antá an bais tránóna. Ceann maith heile. Agus don géadúir tá Doire gafa cúlín chun tosaigh. Leis sin 3 scór as a chéile aimse ag Doire. Bhfuil freigra ag Londain, sin éon ceist. Canson am Harnas an son. Tá Doire ag brúan is go maith. Ceann contúirte ag turling to sé an orda hain siad smachta go háling bhfuil Cluiche stigan son a réiteach scuile leis nummer 10 ag Conor O'Carroll. Agus tá cúlín ghlachan son ag an lán tosaí ó Cumann Naomh Gabriel. Ag an club sin a bhí Neil Rogers ag feimú mar bhan isteoir. An anna bhacha gar an himreóirí. Ach bhí contúirt an son nuair a smachta go Carroll an cantá. Tá mid cotham ar íist an trí a bhauta. Is cantá na bhachtaí Adam Connie. Caid turh a ghain sa tránóna má hamid cotham ag deir na himrethe beag an breis agus má hamid fós cotham beag Puchan Éireach ag tastáil. Obair le déanamh ag Mark Craig. Dhéanse go maith. Cansan na Sathairn lína beag an puck sleasa ag Doire. Pucca go mar Harnastí Seán Kelly sa cúl. Cansan gan a bheith úntach agus beag puck sleasa dul go héin ag Londain inis. Rá nómad agus fithe caite. Tá an iiri sin foileáin a takeisteach antá. Beag seach nuair ag an tastáil chun an rúig a chur ortha. Leis an puck sleasa le tacht ag Londain. Rá nómad agus fithe caite. Se chuinis enda Egan. Cad é mar bhuiile ag Egan ó sábháiltar an líne stigan son ag Rory ó Míchéal. An gail góir ó Sleachnail chuir sé lábhan ar go féic na skillan an son. Enda Egan a ríist. Agus ag an Páirc Donará go bhfuil Bulas Éireach dá le seachtaí Londain an son. Plucht a bhí fear Londain an Bulas Éireach cá. Ach sár skillan ón dáthebh dá an ordeach an sellh a bhúcant. Tóch ón líne ag Rory ó Míchéal. Gur Dave eile enda Egan ag immert go maith de Londain agus deis go bhar chéine ríist. Nílas gom céir de churthaigh an tethe ar na foileáin ach tá na céadta chu tris takeisteachtaí Páirc an Croke seo chun inis enda Egan. Fad galóir, crinnes galóir, cúlín an son aige. Londain gafa chun tosaigh go ríist. Gá ceannas a chéile go siúd. Ach in áiríir níl ceachtadas na fórna seo an uachtar. Tréimh sí beidir feadh cúg nómad agus paistí in uachtar ach iad an a chortham ar fad go dtí seo. Cansan chuir siar a game in Conway. Ach ag ar Sathairn lína agus puck sleasa le teacht ag Doire. É nómad díag focus a chéile. Buile maith ríist an son ag Doire an canson ag taistil ach ag deir a róád agus ní credfach ní lenach an chéad ceannach am ar stray counter fóí le Londain, counter fóí le Doire
agus léiríonn sé sin is dócha ord chaidán na máíochta se chun an bula macharíist an sonnig mar Kilgannon. Tan sa smacht ag Doire. Níléon Cluiche Doire an réiteoir gurí ag Altar National Land an Jack Morrissey. Tá bula séir gnótha dá chud triblódaí an son. Agus be deisiil an son ag David Devine. Cúil agus trí cúlaí aimseag Devine go dtí seo. Cúnig an dá chúlach nic mar nimicht nómad David Devine le ceanú de Londain agus son freagrathe díreach an son ag Thomas Brady le sár chúlín nó le sár chúl go dain ag Doire ach deisinis ag Londain an fearspáir sin a bhéadú David Devine ar a Dave Howell héana trí go dtí seo a mothair a Dave Lín a fé bhán ordánaí ógáin. Ardha goman na muir sás le sár chúlín a ríist. Héna cairnis ag David Devine. Sin trí chúlín as a chéile is ag Londain. Nes buile na fáin seog an son. Tá cansola bheith cléite agus fáite agus glanta seach an todí Richie Mullen. Doire ag Chrócaigh fán ratha an pass seach an son. Agus deis ag ó Míchéal tan cean son seoirthe Mariana sé dá club. Haran seasnán ag Rory ó Míchéal. Sár chúlín an son aige. Chúlín amháin after ríiste an British in a bhábhar Londain. Deis son Ilín céir go maith ag Sean Glynn an captain le scór inspiráideach agus an dáhéamh a déanamh gachrad ar ard chaidán an son tá buile déanamh feit an son ag fear chuire. Tarna chúlín ag Sean Glynn agus an réiteoir dá le seach an son Choirleis ag tastáil chomá. Réiteoir Páirc Dunsás do go bhfuil fear chuire go bra. Agus deis a ríist an son ag Sean Kelly túsa chur le chuirsaí báilteháin eile. Leis an cansa planta Kelly ríist. An áirde hain Storyland an Cluiche an son a Doire an réiteoir. Agus faoi se bheith sin dómh buile séir amach le teacht. Tócaigh enda ígan anna cléir fad imar go dtí se agus an green an úsáring agus inis slacharíl fearing agus báiste ag tiism. Hénsáis aimse seachung inis enda ígan. Cancel le Turlingston á chun tuairteach istigh in áirde hain siad an brise ag Londain. Dachirtí é smachtú ag Doire dul ó chuinnig a duine. Gur gláf chuir an son tá Doire tre Cormac ó Doherty. Glantamach an son ag town gamach teachtamach. Scúpáilteach ag Doherty John Mullen. Go dtíon taobh Southern Páirc. Deis a ríist an son ag Rory ó Míchéal ach an cean son ag dul ar dheis. Leanach an tarna chunar forílacha ach ar stré agus seach nómad fácas a chéad le. Amach le teach ag mar Kilgannon. Doire a ríist. Obair fátéint an son ag Páirc Muldoon. Chuman Fádric Píris. Ag Doire, Paul Kennedy. Le deis scóráil agus tá sé sin toiste go maith go bharlár Páirce. Sár chúlín an son ag Paul Kennedy. Agus fearna síntamach inis tí cúl glán. Seachtar imirthóir éagsúil ar clár na scóir ag Londain. Seisir ar clár na scóir ag Doire. Agus ar lá úntach
Ceannais Christy ring dómh tá deis scórála éasca go maithe son ag Londain. Tá sé sin cur a Sathairn trasnán agus a rís spás go leor tugann son ag David Devine. Tá sé ag imirt ar Rowson down seán óna héna cúig in isige. Trí cúlín maran son ag Londain. Cílín go bhfuil ceithre cúlín oscailte mar air Spáirc. Se chumann is Rory ó míon an. Go dtí Christy McNaughton. Obair le déanamh an tosaí isteach bhfuil Tarrant Neil scuileann an réiteoir leis. Cossan dana bhaint san glánta go fada le Stephen Whelan. Cuoine go méid na búteoirí a dul go fada le Corn Joe McDonald an bhliain seacúna agus nuair chuoiníonn tú gur bhuaigh Kyle Darren comórtas seo an nora agus tá sé de gluthe Ceannais Joe McDonald an tachtain seacúing. Tá Spáinne gur féidir le an chuidirí tarlú tá Richie Mullen sínta son for sé buile. Agus an imirt a glenúnta raig, Richie Mullen fós sínta. Réiteoir inis Páirc Dunn ag stop a cuasaí Mullen sínta. Taobh bhí Sean Glynn. Ba sé spéisiúil an bhach an mhuiir David Aoní an son Cluiche ag tastáil. Páirc Dunn ag teacht amach. Ach foiir sa chluthe, annach chud ag brethir an tarad ar nó. Chur Christy ring agus ardú céime as na búteoirí. Ceithre chualaí mar Araspar. Ag Londain. Cluiche fósach ar an son a Richie Mullen ag buile séir go deire ag Cormac O'Doherty. Nis tá Richie Mullen féhrú an son ó thaobh leanúnta raig ní éiceann sé go maith tá sé creaite go maith tre sin buile sin. Maile bheadh an son trí nómad go le fáchas a chéad leatantá Ceannais Christy ring ábhíle agus a feiche cúig ceithre cúlaí nead idir na fórna ach deis sin is a Cormac O'Doherty sin a leidú go dtí cúil ach obair le déanamh chumá leis an bhuile seo. Began taobh den lína cúbhéidir go seaca scór ag tastáil ó Dhuire agus tá sé sin déint an son ag Doherty. An ceathrú cúlín ag O'Doherty. Agus an bhearna ar neistí cúil bát bháin eile. Leis an ceann san ibristeach go mar ag Londain. Agus ag deire, tá sé seoirithe Sathairn trasnán an son ag Dylan Dawson an cé ceanna go siútrán óna. Scórmach agus freighre láthraigh bánar an ceanna géileidir ar Dave eile. Dochtaí an son ag deireadh sin na Ghordaach agus Páirc Muldoon an tata seach. Smachtaige gan éon cumán agus cuméid sin amach go fada le Adam Conney. Seach sa láirinis, deis agin de ígan teachtar an únsaí leis an iarraach seo. Ach an ceann son ag féchant ar clé agus tágadain. Ní leanach an tarna ceanna tá mithir strain son ag Londain. Dhá nómad fáchas i chéad le a dimig ar lús lasrach. Láh an ordig an réiteoir agus an ceartan son Cluiche ar Míchéal McGrath. Agus beag deis eile ag Doherty an bhearna sin a leidú. Londain an bhfuil beidir cart eile fichas ús an son. Cart a buí agus ihre dóis in Niall Fitzgerald. Tá me seach an leabhar an réiteóra ach do Dhuire a siad brasásta deis scóráil eile bheith cá. Agus deis an son bhearna leidú go dtí cúil bát bháin eile. Cormac O'Doherty, ceithre cúlín go dtí seo aige. Beidir de seo an ceannas fosa ordathe gan strain ar bith aige. Cúig go cúlín inis ó bhfuilí saoire ag Cormac O'Doherty
agus an bhearna harnas gotí ein chúl báutháin eile héna Cardeig le héna Aondeig sin go seach an nóidirnach agus tá sé dachar fiún slitter leanú tá irid sin foiáin ag etalt mór haimpel Páirc an Croke an tá bontáistá tartan son an réitor láh an ordan ar tháinig fantáiste beag deis le bulas ar le David Devine agus seansa le Londain rih le ham Rá nómad atá dúrach fógrathe Rá nómad le chuir leis an géad lehan sá agus céad lethe dimig mar derms ar lús lástrach ach ard chaidán na maníochta an dáhéh agus an dáhéh ag irig an cluiche Ceannais sa bhúchant ní léon doubt nó ceist fé. Nis hin a cúigadí seag David Devine Ceansa éasca héna sé inis ag an bhar sa cúnge Spórt úntaach ag cluiche Ceannais Christy ring Gá nómad a bhí fógart a míid leislí tríd an chéad nómad a sin Tarrant trasman son ar Cathal Murray agus ní léon ceisna go meid bulas ar le ó Doherty agus deis é sin a chur thar an trasnán rih an brise Heh huire tá sé spéisiúil ein immerthór díag nua im líana san panéilún cluiche Ceannais an nora agus is mór an tathhrú é sin Cormac ó Doherty bhí sé siúldáin an nora éí na géad a chathad a ghuire agus deisenis bhearnach ar nastí trí cúlín Tógann a chud dáman Ceansa búlta tóiste crunathe thar an trasnán gan éon strain an son an bhearna ar nastí trí cúlín agus an séú cúlín ag Doherty do ghuire in san chéad leanómad fácathe ahrún son tá trígénta ag Londain agus Niall Fitzgerald fágan na Páirce gur fithedó teach seach sné ón síl River a fithe go dain Niall Gagan in anad Niall Fitzgerald. Lada mí sin mar tá tam geall bheith caite tá dá nómad a sig beidir go meid deis amán eile ag dure sa le ráidir sé seachtaí na seomí feiste smacht go háling a ríiste enda ígan anna chéad leheimar go siúd agus ag an dáhéh tá adóg leham a sétan son ag Páirc Dunn Sortha spátas an dáhéh ag an rise ach si Londain a bheith sásta cúil chun tosaigh ag an rise scór leham ansá ag cluiche Ceannais Christy ring 2025 héna chúteigh ag Londain héna dóigh ag dure fannig éling búg feintín céad le ag teach agus action ile an tarna le gan bhail Slú mór ag taú leis an dáhéh an praba ag dure Sathairn deis ar a géad scór go mórtas Christy ring na blian an cluiche Ceannais tá sin an aimse Conor McCormack an san ibraisteach fad le Chrissy McNaughton fósa tacht éling géir go má tá sé sin treoir a Harrod trasnán Scór son agus fight ag Londain Iirecht ag teachta seach an son ó Tom Millerick ó cumann rabord a méid ó cadé mar cúlín aige Glanaró agus seachtí láh Richie Mullen scuilann sé fé deis an son ag dire agus Mullen ag aimsú scór má Fuirt ag dire ag Sean Cluiche an captain spás ó sa Cormac deis ar cúlín ag Glynn sár obair an son aige dire fágus sé fe Adam Conney Good ar náisiir chum éigent an son ag dure agus iirecht imtheisteach an son ag Tomás Brady agus cé eile a Cathal Murray agus tá sé sin seoirthisteach cúlín an cluiche go díiste chu sin ardas na frathachas deis an son ag John Mullen Tarrant a dhéanamh Mullen híl mis a pass gardens an seachtí Thomas Brady a ríist cad é mar cúl Well má bhí cúl mar Ceann Gardan trustí Cormac ó Doherty an captain leathlochálta beidir bhfuil deis an son dul níos fuide tá siad sásta tart fé chúlín agus tá sé sin seoirithe go háling bhfuil Cluiche stigan son a réiteach scuile leis sin imar deis ag Conor O'Carroll agus tá cúlín ghlachan son ag an lán tosaí ó cumann Naomh Gabriel an na céadta chu tris tata seachtaí Páirc an Croke seachú inis enda ígan fad galore crinnas galore cúlín an son aige dúrag teachta níos fán ratha an pass seach an son
agus deis go míanán tan ceanson seoirtha Mariana sé dá club. Lúnaháin after reach an British in of Londain. Deis son Ilín Céir go maith Sean Glynn an captain le scoring Spórt agus an Doire. Ag Doire, Paul Kennedy. Le deis scoreáil agus tá sé sin toiste go maith bharlár Páirc agus lá úntach. Ag Ceannais Christy ringdómh tá deis scoreála éasca go maith son ag Londain. Leis an ceanson ibristeach go marag Londain. Agus ag Doire, tá sé seoirithe Harran Trasnán an son
Forna ag an Russia héna cúideag le héna dóideag atá leabhar clig fós le dul agus cuinig caiig tar a bheith going an top Seannais ag lethe Ceannais Christy ring fehe cúig Mohammed Cormac Darren Himmer a beg an breis agus Mohammed fós Cormac buile éiriche ag tastáil chuní de scarúnd óna chéile Nis an réitó réig sna Páirc Don ó chuilte gúnta líise Caitisteach agus Céad Shellah ag Londain ag Adam Connie. Curn Nicky Racker búid a níos túisce ag Ross Comán, curn Lowry Maher an son búid ag nua áireach. Cé Chrócaigh glótha, curn Christy ring beg fistna fasta sin a going. Sulla meid an chéadúir clig eile isteach sleaun ha tríd an son agus eisiach Míchéal McGrath. Súla puinte den slither feig second. Agus dint go maith an son a ríist ag enda ígan ard thuspántas ammoníocht de choristeach agus siúd. Agus faoisimh le buile séir amach a Darren réitóir. Leis ceann contúirte ar Dave Ella, well annig Deireadh seascan an son ar Jack Morrissey bhí sé swinmh Tarrantar beag buile chúvéidir go seasca ag David Devine. Agus seans tús scórála chuir leis an tarna leach ag Londain seachúngan is sé. Ach bhí leis an son beidir ar cúl. Green am haríist bhí idir bháisteach agus tréimh sí gréin a going ó hús na maidin an sa. Críoch das le cuasaí tan na foileán tréis tetheir feag tamalín. Beidir go deach séir nas buile séir na buile cúg beidir go seasca. Tóg an trosáig enda ígan. Fad golóir aige, crinnes aige, scór maith an son. An tarna ceann go siú Seannais anna thionarch ar fadar immert Londain. Deireadh teachtain is ar Dave Ella ríis deachtaí smachú istigh. Trúr ó Londain agus saíonn lohéis sin a bhris amachtaín taobhsá. Anna chleacht agus an obairtéanta le seachtaí beag an nús. Clúda chuirneis an son tá Mark Craig. Céad agus a dahad cúig cluiche Seannais in Ngansaí Doire écht amachchas amach. Glantanis ag Cormac ó Doherty sin éon captain. Nár a héin siad ach an brise. Well, Gordon réitóir caiith Páirc Don boga go Doire fágann siad fé Míchéal McGrath. Slitter fágan íige agus obair bheith déint an trosaigh Dylan Dawson. Láh an ordaigh an réitóir Coolín agus buile séir beidir inis le teacht. Tá sé anna íon ar céimread mar sin. Cléich cem de imthóirí chuir teasna chuige. Agus carta buí nochtathe. Cíg méid an second cé fuair sin ar chas sé haimpel. Buile séir eile ag ígan. Fuair sin Ceanntarnach, buile cúg beidir go seasca. Buile mála sé Ceannson. Ceannson áfach ar yes agus ar fóríl. Leannach an tríú ceannach ar mithir strim Míchéal McGrath fuair an carta buí de ghuire. Lús leis a bocamach sin. Chuir seacharíist an son a Darren réitóir. Agus buile séir eile ag Londain. Sin fear céine enda ígan a thógaigh. Ar lína cúghéidir go seasca féin. Féin scá fé bhan náirdáin í ógáin. Beg faid aige. Beidir nach méid. Aber le déanamh ag dúir istigh tá sin smacht agus glanta. Dúirchaí an taobh lína agus puc sleasa. Well, ní bhuine sin lína amach. Má tá dúirch leistigh an son agus déanta go maith Conor McCormack an pass. Tu go leistigh gotí Tom Miller for sé cúlín más i chéad le. Ach sin gá cheanna sa chéile is caillt ag Londain. Fannin an scór mar a bhí agus ceithre cúlín atra. Héna sé díag le héna dóideag. Puc amach a ríist an son ag Sean Kelly. Faid golóir leis ag anson. Déanta níos fearr an trosaigh ó Doherty. Deireadh teach tríd, Tarrington son gan cheis. Agus beag buile séir ag an bhar chéine, chuir sin slitter síos agus
Harran Chasnáne. Dáhéh sástanna chud Cluiche go chéile. Deis go maithfidh Doire. Sé Chulín go dtí seo. Cansa réasúnta éasca. Seoir Harran Chasnáin an seachtú scór an son ag Cormac Doherty. Idir fad a teachtú bhuilí saoire. Agus cuma sin an bhearna ríist tar neistí trí Chulín. Sin pucamach ag Mark Kilgannon. Laura Cligladol can fake and call my current Christy ring. Oh, an order scenario Rory O'Meenon. Smack the goaling and son ag Páirc Nail. Nish Thomas Brady. Ashna for an cool duckret is the chéad lach and Sitter Tráchtaire Nasher loose Dúire Chomar Nasher O'Meenon a ríist. Londain agus an Chrócaigh Dylan Dawson. Spórt last Mohanson Oberladenov. Deis scoráil an son ag Conor McCormack agus tá sé sin seoirithe Harran Chasnáin. Sin an difrií hí seantar de bheith ag Doire nóir tógach. An son ag a Doire Harran Chasnáin ag McCormack. Ríis Londain chun tosaigh. Blochál má an son ó Ghuire. David Devine go down for in Canternach, má sin héna seachta go siúd. Cara Chulín Atra. Score Mahar Nash an son ag Doire. Trí Chulín a ríist after ní féidir de húla bhaint an cléthe. Héna seachta le héna Cardig. Norda Hainshid and Canson Hernashik Doire. Cluiche out on Dáhéh go cinnte. Leis Ross contoscant onto Conor Byrne. Lán Cooley smachta fáchan í dhiige. Doire nish le shelf and pass tugasteach an son better go loscailtí. Smachtathe chuiristeach. Harran Chasnáin an son ag Doire. Agus ag Christy McNaughton. Score Mahagan Lán Tosaigh. Doire teachtaí gur ní chuirneas sa cluiche. Gá Chulín in Atra. Rachel Rocker if over Londain if I can count up. Cluiche testáil an son ó Páirc Muldoon. Tá enda ígan gléise chun tosaigh chun an buile saoire seo a thógant. Gá Chulín Atra an Spórt an Croke Ceannais. Ag enda ígan tá Gá Chulín aimse ceann ó nimir ceann ó bhuile chuvéidir go seasca agus tá ceann eile ag teacht ó bhuile saoir ón Dave lína sór Chulín ag ígan. Má se ahrúdénta Londain idir a fithe héin. Ceannais Rory Lodge teachta seach agus idir thugtastal me dog an Páirc an son. Má se ha dhéanamh an son ag banisteoir na fórna Neil Rogers. Se chun Londain a ríist. Brúiste an son. Cosanta a bh dhéanamh an son ag Mark Craig. Chun deis ag Doire. Canson seoirithe isteach agus Harran Chasnáin an son ag Éamon Conway.
ó bhaile na scrinne sin gá ceann agus siút Sathairn le. So, Sathairn Trasnán, Doire clashing than Coola. Fiarna Hernashti Páirc reached Hin Hochtig Lehena Shadeg. Dóhave, Idin of Gachti Hila Mohanson, Shachung Doire Patrick Turner. O Swatrach, Iber Contosiga, Kanga Shiganson to Londain reached. Can Contortig Turling Shiganson or Rimla Caranoga. Jürgen Brishigalton so tall Londain must have pass out into big disher cool. Oh, I get Darren Nadaslin Tonic David Davina Quilla Sarah Mac Kinan Ray Tora Kanacher Londain agus comment on Kinna Dintic Páirc Dunn Ní Yasagan cool agus Fuishavish Doire. Coolin into the forward Páirc and Chrócaigh agus den nomad Catis Tarnala and Bhearna Chéine it's a Bheanna gan Risha at Doire Tráchtaire reached ag trid go Darren son and Desh and Tamsaig Eamon Conway well tá Sar has spawned to Star la Chrócaigh go shoot Gá Coolin reached after it. Comerton Lena Londain agus Derek Trid chun Shelva Gáil Towlinson Clipper to Derek Páirc Dunn Hinadish Lurgogan Slitter na Chafastach Gá Coolin Natra Hinanidig Lehena Shachtig Doire Jennifer Kamaheshin of Oakland agus Spuilasir Canohanson gan Kesh. Come on, Chaffer foot na heart Sean Cassidy de Doire. Jennifer Kamahesh again. Oh, came in a Samresh, Der Retor V. Dinta Míchéal Shay Cassidy. Yahanin Shashin le Lucht. Lanta Huranso. Ahruela Yenvanesh Doire. If we're fair Cuig Tráchtaire agus Sinead Deglawn Foley Shay Cassidy a fog on the Páirc Any in the gate to Chaha Achud Shadenta Gá Coolin Natra Canson a meher for real. Kugo counter stray Londain and so. Come on, Ordenson can reach our squeal election immer. Team like Puilasir le Brunta ag Doire on Sunday 18 and rain tour. Shachung reached in the Ganza Darrigan and pass Mactin Taves so Spórt also Choramach and Son Cormac O'Doherty Deshiga Tarishef Coolin well to the Cosa Puente de Choma Forshen Coolinoch Forshen Druch Villa Tresha in the Harran Trasnán on a score ag Doherty ach by Cart Ella Lenocta Tá sé Gurton son Well, but Páirc McCartan son in a Cosa Puente yeah their Horshan counts on Harran Trasnán Tá Coolin Atran so agus well tá Faragura Ella Shinta tá sé seo tacht Anna Tassi agus Slach agus Mívúnta agus stad seo Immerthóir in Arcachéile ar fud na Páirc
agus níl smacht agus táte an réiteór Páirc Donnar cuasaí bechearcha me carta don nachtra Harlan son le Doherty níor brunach agus an isis tá buí a dal isteach teitseomh ó go leir marthirí an son tá anna chud ag brethir ag lethe seo agus ní mórna siochanach International tá Páirc an Chrócaigh. Leis Páirc Donnar treis carta buíomh run an son me leis scélas ó gur gunn de Lochland to Doire tá sé dechar leúnta le gohéire so ach se carta buí treis sin ar fad cad a dúrn clog féin ó an glan fácathe cúlín idir na fórna an sa agus Londain na Tráchtaire ríis deise an lán tosaí Conor O'Carroll ar fóríl séic an seansanna tá Míchéal na Sathairn le an slúan is se gairí ag taú leis an dáhéhann sa an áirde haon siad Londain a ríis de tacht tré Adam Conney cúlín idir na fórna sa Páirc an Chrócaigh Lavlaálan san riir Londain agus freis isteachtaín Coolbar agus Sean Kelly le lán níirt chuné sin na glanna do Doire chuir leis sé tacht seach an son agus an immer te glanúnta raig pas mar isteachtaí Míchéal McGrath fear Slachtnail minic ar rid siad son thar na bliantan sa agus áitnéile Christy McNaughton inis deisir cúlín an cóscóra Christy Moore McNaughton sáiríireach ag an lán tosaí Táimid Corham don gahrú bouta ar Páirc an Chrócaigh agus tá Doire ag fiosú díogar níog. Chuir leis sin is sé tastálar ó air Londain isteig ach an scóir sin ag Christy McNaughton. Lochland to Doire ó ngriasa á molla á meallan sa bhí brise crí le ghábhlíon an ús an táchá. Ní hastíonn sé sin a ríistúthe. Ach tá beag nach féhanóid ar leid le dul an sa Páirc an Chrócaigh. Na fórna ar chó scór. Ard Cluiche mar bhí i Cluiche churann Lowry Maher agus Nicky Racker níos túiscin ard san éire ríist le Rory ó Míchéal an lámh tríochtúil ar clé. Seileadh buaite Cluiche mealta agus buile séir le teachtain is ag Doire. Cormac O'Doherty dulta ar neiscin an ceann san a hógant. Leis be an ceann san na chuirsteachta imime le Cearnóga. Trí cúlín dearna chas a chéile aimse ag Doire chun cuasaí a chotharmúin sa. Féidir le dul chun tosaigh. Cormac O'Doherty, 8 gúlín go dtí seo. Ceann ag taistil agus ag taistil thar an trasnán. Cúlín nimher a nagh ag Cormac O'Doherty agus Doire gafa chun tosaigh. Héana féhanis a gona héana naidí agus sár Cluiche Christy ring. Seileadh ar neisig James Freeland son. Le caiilte agus deisiiste an son beidir Conor McCormack de Londain. An dáhéh ag tuirsú ach tá buile séir brunta an réiteór. I marthirí síntar fud na háite isteig. Ach buile séir ag Londain agus deisiile na fórna chotharmú. Leis tá Sean Glynn an captain síntan son a ríist. Siad ar fád tucha tríocht am an son. Deisiile sé David Devine anna cléir fád imar go siúlann sa Seán Óna Dim semach bhfuil héana seach aige Ceann eile ag teacht de Londain agus ag Devine déanta go snastan tan aige Corham don gúigú bouta Leis an ceann sa roéisce ag Londain a seachún ar ístíd an brise stigan son ag Jack Morrissey.
Lavlach Alta. Good at Hernashig Duire agus a Chachtamach son o Sean Cassidy. Glanteg James Friel. Norda Hinchid a Chrócaigh son ta Berto Londain. Tarrington Ian van Sonic Far Huire Durin Ray Torgus to Concession Desh. The Londain Ahruella Levedinton son. If we're a Fehado attack Shakarur in Londain. Owen Sheila Fogg in the Parkinson to Conor McCormack. For 3 Diag Masha. Ahra Ayan van Sonagus Egdura Choma. James Freela Fogg in the Páirc agus Tráchtaire. Paddy Kelly. Cosa Ura agus Stadshaw. Cara Ura Click Fogg and Sahabark and Croke. The Forna Cohram Coog Nura Fad agus Ahruella, Thomas Brady a Fogg in the Páirc and son agus Ryan McGill, attack to Shach. Darno or Iran Huira. Cansonic Turlingson on Contorta Gaka Rish go Comport agus Stig. Ta me and on. Agus Desh Dira Chak to Ella. Gok score Gok Shell of Cold Talk to Tuga Uharoes Conson will Kalish Togadine. The 18 Dira Arogger Gooling La Gooling of Yaunachton Ray Torriganas Patrick Dunn. Agus Tugashin Desh Ace Garisht. Or David Devine agus Desh Lounds in a Cork on Toss Garisht. Sar Hespontus Tuga Uig ag David Devine on South Shonona. Deshiga Lound on a Cor Coolin con Tossiga Rishton saw. Shore Hestak Haran Shasnoniga. Hena Feha Hainla Hena Feha. Tag Dira Chak the Risht. Trotney's Farrell on Tree Nomad and Usig Loudon. Deshigan Lawn Tossi Conor O'Carroll. Tasha Shiniga. Shin Tree Coolin Maras Kaelan Son Loudon. Conor Carrolish again son. Oh, Coolin Arish Tatra. Dira Anish Agus Oigatara. Nihanin Shishin Le Locklanta Wura. Will a Sarah Glount and reached. Couple of kinda begun in Ashtrick, a couple of nominal news. Elaine Dennis, our London accounts on the Hogan. Darno Corrin Christy ring. Animal has Stig, Sara Moni, Churky. Dimmer le Chrócaigh go Nedig Chrócaigh, Nedig Shaska tree, Dimmer Shelo, Coig Vouta, Agus Shaskar Fad, for Shed Chrócaigh tree cool, Rockhead agus a Hucht Coolin. Agus Darno Cara Crave, Diag, Igorkig Búcha, Leshan Club, Negrave, Namoon, Ochtgrave, Illa Errington, Kansas Machta, Ag Sean Kelly, Agus Cara Crave, Straha Comai, Christy Ring, Dimmer Shekedur, Le Clunua, Akan Son, in a Yikshin, Danche, Le Faunahan, Glanach, Hendavur, Club and Ammoniac, the Corky, Dira Nishak, Chachtre, Míchéal McGrath, Favru, a Shaxil Ancient, Raw Chulinatra, Spórt, a Shigan Son, he's in a Lapagas Naston Son, like John Mullen, Fakin Shane Nordach and Canson and Casa, Eric Clay, Agus Air 4 Ilni Launach and Shrew counter Straight, Dira, Tasha did din of Gach D Hill the score in the Kaim Shoe, a Loundon and Ishla Pocamak Ma, Dylan Dawson, Squealing Shefay, Dawson, Shin and Diffrey at Datra and Son. Tree Coolin a Reishter in a forna. Desher Straight Dira. Haran Trasnon ag Loundon. Agus a Brabna Sultan Viarna Shin Shin to get Tree Coolin. Na Shin Kera Coolin Asakale ag Loundon. Gachra the Dull in a favor a couple of nomad and news. Ta a nomad Diag Fos the Dull. Aum galore. Dul Trasam to Enda Egan to Anaclea to Uig Children to Tranona. Tain Clea Chai Loundon Gamortus Christy Ringham Lena.
I gwine chuire in Ricelip, Dónaid le héna carad le héna hochdeig, Ceracúlín atra. An tá Seán óna, tá si trí cúlín contosagach tá den ómad fóstal dul. Ígan leis an muile slasa. Imar in arca céile agus síntan son. Shalabh an lán tosí sinna Conor O'Carroll. Tá tarint trasna an son a Durin Réitor. Agus cílín se sin go meid buile séir éis go mai fáil le Tráchtaire Londain. David Devine a Hógaigh. Níl deithnas ná Doire tá mid isteach seascú nómad den nómad go nám fácathe. Réitor Páirc donna rá leis brú siar ceapan ar ghlach sé leis. Ach ar aon cuma David Devine le Ceracúlín a chur idir na fórna. Ceracúlín as a chéile deir na caimse Londain tá sé sin curthaisteach aige. Agus tá sé fórí le Devine. Seacht gain cailte nes aá. Ahrú eile nes le techt agus sin ag dure. Míchéal McGrath fág na Páirce. Agus Jared Bradley ó Ceannais le teachtasteach. Ahrú eile déantan sonnig an manisteoir Johnny McGarvey. Pacamach ag Sean Kelly. Leis brisa ag dure. If over Gerald Bradley ní bhada sé sigar a Páirc. Iarraíonn leis sé sinna chumad agus Londain a déanamh dóhan an son an slifar dul ó gine go duine. Teachtamach atá Londain an pass gan bheith úntaach. Deachtatí ag dure ag alternás tá sé dul ó gine go duine. Ag Londain agus ag Dylan Dawson. An Réitor ar chóirla cad dhéana sé. Clipper Dimaróí híos fóg an son ag léthe canis den chéad scá Christy ring na bliana. Seo, Richie Mullen is ag dure. Fósa dul, Cluiche, Níl Durin Réitor. Tá sé sin tíonar, go ar nás ag Londain agus Cluiche is ag Londain agus cynach an down ag maintar chur an son. Tegar go má le cúpla nómad a nós. Trí cúlín atra, 8 nómad le dul. Ní dadéis sin ag gluithemáníochta. Counson recently tacht ó enda Egan. Turling san ád chun tuairteach agus brúiste an son. Ar a chuire an dáhefh gur an cean ismachtú an cúlbáir teachtamach dint go maith Sean Kelly ó chaman cuihíní leinte agus glanta ach ní le gansaí glas ó sa chóramach. Seachung a ríist Londain agus an fearlár Páirc Adam Connie. Bhí tarint ar gansaí an cartan son an Réitor. Deisiil in ag David Devine. Agus seans Ceracúlín na chuirdir na fórna. Leis deis ag David Devine gá scór a chuirdir na fórna agus Ceracúlín na goscail mar bhearna. An táime goach sé nómad agus le na mar sin fácha sé nómad go le se. Devine tógann chuid dáma bhí sé anna crain go dtí sean cansan seoirithe gan darúd ar bit ag David Devine leis an iarach sin. Ceracúlín mar araspáinis. Cansan a Tráchtaire Nash Marach de sé Kelly sin smachtú. Má cofa le Sean Cassidy. Féhrú agus deisinis ag Londain. Tá sé le críicnú go láidir blocáilta obair le déanamh istigh an son ag deireadh tá siad féhrú ceartistigh bhfuil Cluiche níl caiisiad dul ar neistín cúlbára. Bhfuil tá brú an downar an son ag déanta go maith an son ag Sean Kelly. Hé a chlána ach tá sé le marachtant anna chun tuairteach istigh an son. Machtí Cormac O'Doherty an captain inspiráid éigeant ag testáil Sean Cassidy á gcuir an únsaíach. Ní sé sin róúntaach. Beidir go méid an tála sin na bhailú smachtathe goáling an son ag dire agus a dul ar ruúthar an son tá John Mullen. Ag ag a dire caiilte, beidir go sé ar náis cútha.
úsáid na líróda gan a bheith úntaach agus glanta again to Egan agus Londain ag Críochnú go láidir an sa Páirc an Chrócaigh an immertá ceann na Páirc deis an tros ag Jack Morrissey go hard Morrissey Harran Trasnán Cúig Coolín in ish mar Araspar agus tréimh se úntaach in ish ag Londain Cúig Coolín as a chéile sé ceann go daing in ish leis an iireach sin ag Jack Morrissey agus buile Sarella in ish le teach de Londain. Táime go machtan sa, cúig nómad fácathe. In sár cléthe Ceannais churann Christy ring. Na bútóirí le dollarightí churann Joe McDonagh an bhíonn se chuing agus nuair chin tú an éachtatá déanta ag Cail Doire craobh na bliana Christy ring an orra bhócant agus iad gimmert le lís cléthe Ceannais Joe McDonagh an bhíonn se chuing. Helpig na bútóirí an Sathairn ag iarraigh le héad dhéanamh an bhíonn se chuing. Féhán cúig nómad go nám fácathe. Cúig Coolín idir na fórna. Scuilte seacarí se again to Egan an le cléir fadim agus siúd. Bhfuil speach déanach in Doire sinnaíon ceist. Scóirnig tastáilú agus stad seo. Dactí é gáirdeach tá sé Christy McNaughton ag Doire. Ibrahim Trasna deis Coolín tá sé dul lehan amachchans an a ríist. Deis féire ag Richie Mullen Coolín níos túisce Coolín ag fear chumann cuimhíní leinseig. Richie Mullen do chuire Ceithre Coolín mar Araspar ríist. Hastig sé sin an chéad scór le 3 nómad díog ag Doire tamil fada. Meg a hiilecha sinníon ceist Doire Tráchtaire na gantathe darga chuir chun tosaigh ag Paddy Kelly. Smachta go deas ag Christy McNaughton Harra Cooling ag ró chard is tólam. Agus a seachtaí lábha Mark Kilgannon. Lábhan Ordanson mar haimpel a Rory O'Meenan. Níach an réitóir sin chunig go haing eile O'Meenan in ish ar an tarn iirecht. Ibrahim tríd agus deis ar scór an countson. Ibrahim Harran Trasnán an son ag Ryan Míchéal an tonadí agus a brabna súl níl atra ach 3 Coolín a ríist. Gá Coolín maran son ag Doire. Héna 25 ag Londain, héna 22 ag Doire is sár cléthe Ceannais Christy ring ahrú Ellen son ag Doire fágan na Parkinson tá Richie Mullen agus Tráchtaire Seachar a Parkinson tá Callum O'Kane over Chrócaigh. Like couple of nómad le chuir leis an tarna lehan son. Gá nómad go leid a go nám fácathe. Shelvan rud is táchtaí an dá Coolín dearnach aimsethe ag Doire agus tá buile séir seo teach lo an ish. Luchland on dá héver na cosa hawl agus déchús na bech. Sár cléthe Ceannais. Ománíoch chun tosaigh an sá ach an cheist féin 5 bliacht agus an deis. Níos mó dína bheithan sa agus níos mó dhéanamh den ócád buile nua carta buan son ag Dylan Dawson. Nis Cormac O'Doherty an cheist ag chuir Harran Trasnán ó chuir isteach díomh le cearn óige. Gá nómad a go nám fácathe. Son ag tarlinn go contúir tucha stigan for le duine Tráchtaire. Golóir ganta darga agus glas stigan. Tá sé fut a féar ag Stephen Whelan ó chumann Naomh Gabriel agus glanta ag Londain le lán nuircadíon taobh Teachtamach an ismachú an son. Sean Glynn, captain na fórna. O'Doherty de chuire. Tá trídan tá ton dá craobh dearna cailte. Machtín Cleon Howell. Smacht go deas ag Cathal Murray. Will cool na Coolín le teach tá deis scórála ag Doire agus tá sé sin choristeach. Harran Trasnán ag Rory O'Meenan. Gá Coolín atra agus 3 ceang as i chéile ag Doire. Níl si Críochnú fós. Ag dala seachtaí nómad dearnach. Luchland a chuirigh iarraigh de sppraig a tá dá craobh dearna cailte. Héna 23 le héna 25. Gá Coolín in ish mar Araspar níl córthaimh an orda go fóil.
Dim seach meidir go gáinú tríar like a lór ahar agus anna de tháinig isteach. An brise fight ag a Londain seachú inis ón síl. Ceann Ómad fóg ar beidir bhfuil deis an Londain ar cool. Counts on Howl Gadia, David Devine. Kirkalú ar náistá crot. Londain begáin in methe. Dacratí an son ag Doire sin a smachtú. Beag an tarna deis an son acu. Dint agus snast an son ag de glán Foley agus na gansa daraga. A seachtaí Gerald Bradley. Deis ag Bradley an bhearnas Luach ar atra. Bhí sé sínta hílmen ar a bhúil sin counts on. Ceann Ómad agus tá sé sin díreach ag tosnú inis. Rá chúlín an tifricht after an passion of her stray seachtaí lámh Éamon Conway go hard. Conway Haran Trasnán ag Éamon Conway. Bhailinn na scrinne in nura cholam cile níl atra ach an bhearna is lú agus sin ceara chúlín as a céile ag Doire. Cadé mar tacht an íar an son bhí an cumar scéil go raibh siad caite ach sár iirecht an son ag Doire. Agus níl atrinis ach éon cúlín amháin cuoinnig go méid an breis amach a hamid cartha ag Doire na himmartha. Rihan rás ag Doire ach ar clár na scór Londain chun tosig buile séréis chun son mealta. Deis an ála haringt. Tá chéad nómad geamh tucha. Big trí nómad eile le cur leis. Agus buile séréis le techt. Ag Londain agus deis a gaing an ála Harrington son ceara chúlín as a céile ag Doire. Ach seo deis inis ag Devine an bhearna sin na hína amach a ríist. Anna cléir fad mar ag David Devine Tránóna. Tastín an scóir seo. Tá chúlín atra. Dín ag fadíl na chuine tá sé sin ordathe. Tá sé Haran Trasnán aige. David Devine le scóirúnta eile. Agus gá chúlín atra ach sin a loch fécin an bhearnas contúirtí a dhéach go bhhann in cluicheánaíocht a teachtaí an Doire. Gá nómad glan atá fáca ahrúil a dinta Londain. Ifar dói ag Dylan Dawson a fád na Páirc agus donna go lítheo chuman rabord a méid a tachtasteach rabord dómh siúd. Gá nómad fáca is sár cléthe Ceannais Christy ring. An dóibh tris gachart dóhfuil anta a chágan mar rabord buile séile agus tarn clachamán a sethe rud a Doire réitor an son. Ag Londain brá sástan clog a chóirh síos an son. Current Christy ring boot ein or one ag Londain and Govil gus a dóig. Búidir gona Caile Vintáin, Caileidir Craven a bíon na Govil sa hochte gona Cail Dara. Tá siad contosig le rá chúlín an sean agus enda igen. The hírecht eile tá mehar stray. Ocht gang ar fóríl nis tá nómad agus 10 second fáca ach tá bearna anna chontúirteach atra cúl a bhuach an cléad a ghuire. Shellah a hastíon. Láv an order ríist son an brise beile gona broise amach a gur Éamon Conway. Tá sé glíomh síos de ggéir géh bhú tá go leor gansathe glas agus dara an son. Agus ag Doire teacht amach Londain a ríist ag trid go Doire an dóibh a tard gachar an so Tránóna. An green an is a going. An turling agus deis i bheith fánar ghuire buile séirí céile smachtach dasan son ag Sean Glynn. An captain an dal a ruúr cá sin pass a hard favourú an son Bert Choro ghuire dí halabhuach. Ag a Doire tá sé dechar é smachtú a teacht amach an sá tá Cathal Murray. Réitor ag scuile leis. Pass Trasnan an son. Lean ómad atá fáca. Isteach an son dí David Devine. Sár haspantas is féidir leis an cléthe bhuachant agus current Christy ring a hard goí Londain. David Devine le scór mirúltach eile agus tá cúl glán atra ríist an sá. Cúl glán atra. Tá 5 second fáca ar mórador. Sinella cúl núdad a dhéananig an gó an sad a ghuire. Tá sé ibrthe tríd ó míanán leis an pass isteach an son. Clúdach an son. Tá buile séir bruntaigh an réitor. Má tá drama út an subí a Páirc an Chrócaigh. Nes caiisi tart fé chúl.
Sinella a dhéananig an gnóin sa tá Ceann ómad agus ósa ceann catan sa drama well tá buile maithig Christy McNaughton. Tá buile maithig McNaughton agus sinna hastóig agus tá sin nún bhágasí fai Cormac O'Doherty. Sinella a dhéananig an gnóin sa beag ann breise maithag an cúl agus well buile séire tá gast sé Cormac O'Doherty ó hógaigh tá duine beir seoir cahar cúgar sé seachtar 8 ó sa chóir amach ní dhéananig rudidir be ach cúil an gnóta chuir ansa. Cormac O'Doherty slú ó Londain nó sa cór agus tá sé methe amach leag buile chúvéidir agus seaca. Thug sé féile lá nirt nes beag deisháin eile beag buile chúvéidir agus seaca. Fágadh siad an count san na seachsa Ceann óg. Tá 5 agus 10 second caite. Tá 3 cúlín idir na fórna an sa Páirc an Chrócaigh. Mar tá ráide am tris sár cléthe Ceannais chun Christy ring. Ach siad Londain atá chutása tá gahainge brúd chutása ag Londain. Doherty leis a count san card caiitin na teangaháilí aanamh an cúlbára. An cúlbára ach sinna an adó ghearraigh sé tan sa brise críd an tríú bliana sa chéile dure. Thugad gachra do raibh a có ach Londain a bhí níos feart beagáín sin an méid be siad a céúra go cinnta nacht. 3 cúlí natra go dure héna fethe seach ag Londain héna fethe cahar ag dure ach mar derm se amáíocht an bútóir an sa Seán óna. Londain a céúra an captéin Seán Glynn leis na céim na crappa ach féach an fulling tar ríist ag dure raich do chrí amach dómhan sa don 3 bliana sa chéile ag Follington sa tucha siad ar náis a ríist ach Cormac Christy ring am líana ag dul tharasáile mar atá Cormac Lowry maithairtá sé dulta nó be sé dultaí nua áireach. Cormac Christy ring a dultaí Londain don Cormac Nicky Rackardon sa be sé dultaí Russ Cumán ach féist amáíocht an sa Páirc an Croke Seán óna. Deisina agus drama ag a dure ach ag a dure 3 cúlí natra agus dóhan déanta ag Londain. An craobh a tharlód an tarna bhauta treis sár cléthe. Na himmarthirí crathe lábhail ina chéile. Maidir chuir a fós sínta mar Páirc ní creadan siad é. Frididir thnáis cúpla bouta ach ag a dure níor leor é agus Londain ag céiliúra bhí cosint dín le déanamh ag a dure agus ag a dure ionidir go snasta agus an captéin inis ag taisteal go dtí na céimeanna ní fad inis nach go beidh an Cormac Lebronna Cormac Christy ring Lebronna don 1 uair agus 5 an sa Páirc an Chrócaigh an tarna bhauta go meise dultaí Londain an ódhearnach an gábhíle agus a dóigh nuair bhúidir Caileh an táin. Dáhéhanis scrista a Mothar Páirc ní léon ceist fé cléthe díon cléthe tréachtúil agus Londain ag céiliúra ach an brise crí sin. Creúnta dultaí an banisteoir Johnny McGarvey hána séisteach tá sé treis dultaín craobh 3 bliana sa chéile ach beag rud éigean te teáilnis go dultaín chéim eile bhíidir anna chomra chuid siad ar náis a ríist is a ríist ach sár haspántas ag Londain ag a tuireann difríocht. Rudí beaga sinna méid rudí beaga cléthe máíocht den chéad scá go dain bhí an 3 cléthan go matra anóna ach is an ráidtí Cormac Joe McDonald bhíonn se chuig beag Londain agus captain na fórna inis Seán Glynn a dul trasna chun Cormac Christy ring a ghlacha tá siad fós a céiliúra déchúis ná bech
Dáthé fós a gleirlinn na chéile loch banistíochta. Tuigid go raibh sár cléag a sár Caivland. Ní bheith gach fuair na bhána do bháile sás Tránón agus sinad Londain. I ag gleirlinn na glanna agus lena mainter an son agus ó be céúr go madan déanam semach cinnte. Ach sin Spórt, céúr agus brise crí chumá ag a déhheile. A sé a fannachtan son ar Seán Glynn ó chum a néomh Gabriel. A sé déanamh céúr lena bhainter an son. Ní fadan is nach an rapig sé céimean í ardán í ógáin agus an corn seo a ghlacha Tránóna. Céúr a cint an son corn réig le bronna. Ní léon Thailand captain fós, ní fadan is nach a me sé drap an orda. Cuinnig ag an mise, trí cúlín a bhí mar araspár. Héna cúteag ag Londain, héna dóigh ag chrid dira harnáis, agus bhína fór na corram cúpla uair an Sathairn leis sin, leid idir an bhearna go dtí cúlín amháin ar 7ú nómad. Ach David Devine leis na scórna deirnecha sin de Londain, agus trí cúlín mar araspár ag a deire ríist. Agus seo chuganis an captain búcha treis na céimeanna grappa, Seán Glynn, agus an cornanis, corn Christy ring le bronna ar an captain. Cógáir agus téinte leis an dáhéamh a sár taspáintas amáíochta. Cóhrón le dira. Ach seo lá Londain an son agus iad réig le céiliúra. Buchas gaf leis an réitor agus gaing chur gachar an ordan sa. Did kind of a sauce leis an réitor. Nis an tam chun corn Christy ring a bhrun ar Seán Glynn, captain Londain. Tá sé ré chuige nach ma atá sé tailteach treis an taspáintas únta go maníochta. Seán Glynn, corn Christy ring an a lábhaig le. Agus ardathe in san éir an son agus Londain mar bhútóirí ar comórtas Christy ring feithe chuig. Cúpla focail inis le teachtón captain. Buchas gafa leis an lucht banistíocht agus gachtain na cabhar glóteach in stad seo. Lucht tacaíocht tháinig an sa ríist, chuidú lótha.
Sure, Anna Vrodoul. Hasn't made it up Wintermach. Covrona Dira there now. Sure, Anna Fisa Kaintonson, again Captain. Tashid Mooralach. Current Christy ring took a loha ag Londain and scored Derna gan saw a Páirc and Croke Trish Sar Kaivlan to Mani the Hena Feh shocked ag Londain Hena Feh Cahar ag Dira Cogard agus le Londain. Slúmóric taú leis an dáhéamh Praba ag Dara Chattar Nash Desh Hurricane score Gomortas Christy ring na blian an Cléthe Canis Toshens an Aimshe Conor McCormick It's an Ibrahistach for le Chrissy McNaughton Fósa Tacht Dilling Geir Gama Tosha Shin Shore Harrod Chaston Score Nash and agus fight ag London Eric Tachta Shakinson o Tom Millerick o Common Raborda Maid o Cadé Marcoolinaga The Clanner of August Shakti Love Richie Mullen Squealing Shea Fay Deshans on Eg Dira agus Mullen Eg Aimshu score ma For to get Dira Eg Sean Clinch and then Captain Spórt o Cormac Desher Coolin Eg Glyn Sor Oberainer and Soniga Dira Fogasha for Adam Cunny Good her Nasher come Egant and Son Eg Dira Agus Eric Imheshtach and Son Eg Tomas Brady Agus Kayella a Cahill Murray Agus Tasha Shin Shoreshta Coolin on Cléthe Cushin Ardus na Frachash Deshan Son John Mullen Tarrant Jennifer Mullen he'll miss a pass Gardens and a Shakti Thomas Brady reached Cadé Cool Well Mavi Coolmar Count Garden Trustedy Cormac O'Doherty and Captain Lavlock Alta Better will Deshan Son Dunlees Fwida Tashid Sauce the third Fay Coolin agus Tasha Shin Shoreha Galing will Kalisha Stiggins on a Rator Squeal Election number Desh Conor O'Carroll Agus on Coolin Glachan on again Lawn Tussie O'Common Nave Gabriel on the Kate Trish Tachta Shakti Páirc and Croke Shachunginish and Egan Fad galore Crinus galore Coolin and Soniga Derek Chachtanis found Raha and passed to Shachanson
agus deis a go míanán tan counts on Seoirtha Mariana sé dá club Luna bháin after reach an British sin of over Londain deis an son Ilín Céir go maith Sean Glynn an captain le score in Spórt agus an Doire ag Doire Paul Kennedy le deis scoreáil agus tá sé sin toiste go maith go bharlár Páirc agus lá úntach Ceannais Christy ringdómh tá deis scoreála éasca go maith son ag Londain leis an count son Ibristeach go marag Londain agus ag Doire tá sé Seoirtha Haran Seannais an son deis scoreáil an son ag Conor McCormack agus tá sé sin Seoirtha Haran Seannais sin an difrií hí seantar for an Condernach má se sin héna seachta go siúd Caracúlí Natra Dúra is le sellh an pass tugus seach an son beidh go oscailtí Smachtathe Choristeach Haran Seannais seach an deis ag Dúra Counts on Seoirtha isteach agus Haran Seannais an son ag Éamonn Conway ó bhailinas Council ima Haran Seannais ach Dúra teachta ríist ag trid go deire an son an deis an tamsa ag Éamonn Conway well tá Sartha Spontas dair le Choristeach go siúd ó sa chóir amach an son ag Cormac O'Doherty deis ag tair sé fé cúlín well tá na cosa pointe de chomá fuair sé an cúlín ach fuair sé nig chuid siad son thar na bliantan sa agus áit eile Christy McNaughton inis deis ar cúlín an cóscóir ag Christy mór Croke níos fearr le gánar sin ómad an ús ag Londain deis ag an lán tosaí Conor O'Carroll tá sé sin aige Dylan Dawson scuilann sé fé Dawson sin an difriíocht atra an son trí cúlín a Chrócaigh an immertá ceann na Páirc deis an tros ag Jack Morrissey go hard Morrissey Haran Seannais cuaig ó míanán inis ar an tarn iirecht Ibrithe tríd agus deis ar scór an count son Ibrithe Haran Seannais an son ag go deas ag Cathal Murray bhfuil cúl na cúlín le teach tá deis scorála ag Dúire agus tá sé sin Choristeach Haran mé stréiseach tí lámh Éamonn Conway go hard Conway Haran Seannais ag Éamonn Conway isteach an son tí David Devine Sartha Spontas is féidir leis an cluiche bhuacant agus chuir an Christy ring a hart go dtí Londain David Devine le score